Ebigambirwa izooba rya nyamwebazyo obwo rukuru kurambura amashomero mu district ya Shemabire natebekanisa ishomero rya Kihara Primary School erikushangwa omuri Kasana omu district egi aho bamwe babiri batandikire kurwanagana. Nabishengeza mukunde ki umuntu twakunde kintu kye takukigambo Sempagarukire yatabukira abo bona batandikire kwejanza omu by'obutegetsi omu mashomero ng'obwe n'obutashoborokirwa. n'abantu batoro baguza mu politics babyamo bazagiza icyo kibakirura cyo politics ebe byishomero rya Kihara capital politics maura nabishengeza abasebo n'abandi reka tambure politics tusesasire omishomero na mnonga ba Kihara Primary School kurangu mwirukanzi ishomereri tumwisha kurwana n'abashomesa tumwisha kurwana na headmaster okuyonto ndabembezi abo kubasa kutungura ishomero ryitu kurangu ryarga omurevo yazo mundisho bamwe habazire borekero kwatwaho bari kugira ngo ahabwe enco bumwe n'barenge migorra abana babira abana batakika isyoyi batakika tikumanyo babazira abana mwakirebere ndebere cyarembe nabija bataha umuduka akwatera indazi nko kurri ateko mungira ki umushabo so syoyi yahariya nayineza kusisira abana nabwanyuma baronzera obukiko busya kandi bwarahize ubwo korora mateka ndaganisa kugumuzamu n'ebizimbe bye byatandikire kombekwa nkabyombeka nkabiheza kandi nkagumizamu ninkora je projects zishomero ziri hino mbire nakozere nkiko zindi n'abashomesa n'obukiko nturaganisa ngo abana 12 abutwihire first grade omwaka ogukwire 14 mu second kuna ninchirizana n'abazire wagira ngo ubona abiri n'abana butwine hato mwaka ogu baso mu first grade. Amakuru aga gashakwa Michael atwakire.